bakoresheje abagore, bakoresheje ibintu byinshi kugira ngo badusenye, ariko biranga. Noneho sinzi uko nyine baje hari kureba Koloneli Irategeka, ku icyo gihe ari koloneli kandi anari visi perezida wa kabiri w'urugaga rwacu, Kabarebe, General Kabarebe na General Rutatina w'Umudimayi bashakishije uwo deuxième visi perezida ari Irategeka, batangira kuvugana kuri telefone, ndetse bigeraho baza kumwoherereza amafaranga yo gukoresha kugira ngo ateze amacakubiri mu rugaga, cyane cyane ashingiye ku turere Ndugakiga. Yarabikoze rero. Noneho amaze gutahurwaho ibikorwa by'ubugambanyi, nuko nyine inama nkuru y'urugaga iraterana kugira ngo yige icyo kibazo, ndetse imaze kubona ibimenyetso bitari bike, ihita ifata umwanzuro wo kumuhagarika by'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza. Abonye bamuhagaritse nibwo yakoze iryo gumuka, ubwo nabo bari kumwe yari amaze kugura, baragenda bashyiraho iyo seneri. Ahubwo biza kugaragara ko yahise ikorana na FPR Inkotanyi ku mugaragaro muri wa mugambi nyine wo kugira ngo bakomeze urugamba rwo kurwanya FDR no kuyirimbura. Nyuma y'iryo gumuka rero FDR yahise yongera kwiyubaka mu nzego zose, ari za politiki, ari za gisirikari, ndetse no mu rwego rw'iyobokamana rudufasha gusigasira isezerano Imana yagiriye Abanyarwanda bibumbiye mu moko uko ari atatu nk'uko nabivuze, Gahutu, Gatwa, Gatutsi. Ubu rero urugaga FDR rumaze kwiyubaka rwose, ruhagaze neza kandi rukomeje imirimo yarwo yo gukomeza intego yo kuboza u Rwanda n'Abanyarwanda. Igishimishije kandi nuko abamaze kumenya ukuri k'ubugambanyi buhanitse no kugumuka abayobozi ba CNRD babashijemo batangiye kugaruka. Bamwe nye tugasanga babifite ku mutima, ariko hakagira ikibazo cyo kubona amayira kugira ngo bave nyine mu bugwate bwa CNRD. Ndetse hari n'abashoboye gutoroka bakomeye ba ofisi, ngira ngo mwagiye mubyumva, hari nk'uwitwa Kome, ubwo yagiye mu Rwanda, yahungiye ubwayi mu Kigunda. Hari uwitwa Koloneli Jobu n'uwitwa Koloneli Fred, abo bari bahunze CNRD, ariko by'amambu baza kugwa mu maboko ya FARDC, ubu bafungiwe i Kinshasa. Hari n'abandi bari guhunga batashye mu Rwanda, abandi bari kujya mu bindi bihugu. CNRD isa naho nyine igiye rwose kugwa hasi. Ntabwo kandi nava kuri iki kibazo ntabwiye Abanyarwanda ko Bwana Twagiramungu Faustin wiyita nyine Rukokoma afatanyije na CNRD mu mugambi wo gusenya FDR. Ariko ubu umenya ari kwimwiza imoso, kuko bari bizeye ko bazabigeraho. Ubwo yabwiraga Abanyarwanda b'impunzi ngo umwaka wa 2016 ntabwo uzarangira atabaciye mu Rwanda. None ageze he? Bahari yabuze ko ahandi ahungira nyine, kuko yabishye Abanyarwanda. Nabampagarariye aha naho ubundi FDR ihagaze neza kandi rwose ikomeje imirimo. Abanyarwanda bagira icyizere ko FDR igiye kubatabara. Nabampagarariye. Murakoze cyane. Ariko nanone Bwana General Major Byiringiro Victor, mu biganiro CNRD ubwiyunge yanyujije ku maradiyo akorera kuri internet, yavuze ko icyatumye bitandukanya na FDR harimo uburyo bwo kumva ibibazo n'uburyo bwo kubikemura. Aha CNRD rimwe na rimwe vuga ko abayobozi ba FDR babatinzaga mu mayira, bakavuga ko hari ikibazo cyo kudashaka impunzi zimenyekana, bakavuga ko hari ikibazo cyo kugundira ubutegetsi, kandi
ntacyo abayobozi ba FDLR babumaza. CNRD nanone ikabarega ko hari ikibazo cyo kudashyira amaraso mashya mu buyobozi, kandi ngo akaba ari politike yo kwifungiranya ntimugaragare n'ibindi byinshi. Ibi birego ko biremereye mwabivuga iki? Yewe urakoze, kandi ariko ibyo birego birashekeje koko. CNRD ubimaze umwaka yigumuye, irawumaze rwose. Niba hari icyo yari ifite cyo kuba yagezaho abanyarwanda cyane cyane impunzi, uwo mwaka bimaze kugaragaza iki yagezeho. Ntacyo mbona, ahubwo yibereye mu bintu byo kugendera ku kinyoma, nk'uko nyine FPR bakorana nayo yicaye ku kinyoma. Ishuri yaraginjiye pe. N'ibyo binyoma navuga ko bijeje abasirikare bagumuranye batwaye ngo bazajya babahemba amadolari 200 buri kwezi. None dore umwaka yarangiye, amaso yaheze mu kirere, ku buryo ubu abo basirikare bamereye nabi abaturage bari mu karere kabo, babacuza utwabo, babatwara amatungo, babatwara imyaka yabo, ndetse haba mu rugo haba mu mirima yabo. Ubu abaturage bamerewe nabi. Ngira ngo hashize iminsi mikeya nko mu matariki ya 25-27 z'ukwezi gushize, aba rwose biraye mu baturage babagirira nabi, barabarasa, ndetse hapfamo benshi barenze 30 abagature. Murumva rero ibyo bikorwa ahubwo yagiyemo n'amabandi, ahubwo twagize Imana batuvamo, kuko bari kuturangiza pe, bari kutwica. Ikindi navuga ngo kumenyesha impunzi ngo zifashwe. None se nyine ko bamaze umwaka impunzi sinzi ari HCR nta kizimari, nta n'ubwizizi dayeri kuva kera na kare. Ari izi indi miryango bagombye kuba wenda barifashishije, ntayo tuzi, ntayo. Ahubwo abaturage ubu babaye rwose ikibazo, kuko iyo CNRD irimo kubambura utwabo, irimo kubagirira nabi, ndetse harimo n'abari gupfa. Iyo ubuze icyo utanga barakwica. Yumvira rero amabandi agiye kuyogoza akarere. Maze kubivuga ko twagize Imana batuvamo, ubu bari kutwica bakaturangira, cyane ko bakorana nyine na FPR. Hanyuma uwo Rumbago aranahakana ko adakorana na FPR, kandi tuzi neza ko kandi hari ibimenyetso, ahora avugana na Kabarebe no General Rutatina, abo akaba aribo bamuha amabwiriza y'ibyo agomba gukora, kandi bakamwoherereza n'abantu bo muri Dimayi ndetse n'aba M23 bavuye mu Rwanda kugira ngo baze baramfuruse ingabo zabo.